omwene nakale pamwe nave. Etumwalaka. Longela omwene Jesus ngaashi eli. Vanhu vapu ovaifanwa valongela omwene Jesus ndele ovanini ashike vemutambulako ngaashi eli novemulongele ngaashi eli. Vapu inavemushiiva kutya oyelele shoosho ihavadulu okumulongela. Ovewete vati Jesus ehokololo lokanona kokaanana kanangekwa metemba lokulila oimuna. Onkee ano oveli havemweetele oudanaukipo nokumuma momukalo keshe vahala ilo vahanga ovanhu vakwawo vemuma. Avemulongele nomikalo edi vahala nadi vahanga oohekululwa vaandja koohekulu ngaashi vahala ndele nee ngaashi omwene Jesus ahala. Kuvo Jesus ohanana eli metemba lokulila oimuna onkee itavaimbwa okuninga eshi vahala. Ovanhu vatya ngaa inavashiiva Jesus natango wo inavashiiva eshi shahala okutya okulongela omwene ile okuninga omulongwa wa Jesus, okulongwa ku Jesus nokuninga omulanduli wa Jesus omukriste. Ndele opo ulongele omwene Jesus owuna okukala wuna ehalo lokumutambulako eli ngaashi eli. Nongenge wemutambulako eli ngaashi eli opo nee todulu okumulongela eli ngaashi eli. Ngenge Jesus Kristus okuli omwene woye ano mulongela ngaashi omwene. Ngele okuli omwana wa Kalunga mulongela ngaashi wuna okulongela omwana wa Kalunga. Ngenge okuli Kalunga mulongela ngaashi wuna okulongela Kalunga. Ngenge okuli gumwe nahe mulongela ngaashi tolongele he. Ngele Jesus omuhupifi woye mulongela ngaashi omuhupifi. Nongenge Jesus kefisha shoye opo nee kala wuyenako nasha naye. Okupitila mu Jesus edhina lya Kalunga lya hololwa kovanhu nokapuna elipumo mumwe ile epuko lasha pokati komwene Jesus na Kalunga. Ngenge owuli tolandula Jesus owuli tolandula Kalunga, nongenge oto dulika komwene Jesus oto ningi shafaathana noku Kalunga. Omona ohafimanekwa kuhe nahe ohafimanekwa okupitila momona. Oyo ena omona kena yoo he. Ano ngenge omwene Jesus kefisha kwoove inomulongela opo nee nahe itomulongele. Owu ito dulika komona noku Kalunga ito dulika yoo. Omwene nekuyambeke.